أخي علي هلدا و بهیست کو علی ششخانه ستندیه پیوی جنوب عردگرد دزانی بو علی جبونا شرخ آمده دکه لدفع هواری دا 1500 لشکری خواه لحف جواند لکاروان قیره لنوالا بادی زوره ده کون شیرنه ده لنوارا بادی سوکه لدشتو بانیان بلاف کر بخواه جیچو به دست زوره به کون شیرنه در رونشت ایدی شیرنه تنه بسر خواه بو اوغاس بردستی ویجی کوانین مالباتا ویجی بری لگوهر ریبون دگوتن چما فلت قیقاسی علی ندبو تو کتی بر حوثا خواه تچاو بردا بدویا علی فلیت دکون شیرنه ده جخوره چند دوشک دانی چند بلگی دانه برسری جخوره به پرده سیوانک چکر دکون دار رونشت شیرنه مینانی پاپکه که ترسیا بو لبن کن رونشت درد فلیت ایدی نه خواستنا شیرنه بو لبنده علی و روژا گران مافی خواستندنه بو آنوی پیراته که وشتر وی بکجه مافی خواه ده یانجی ششخان نا آمده استندیه پی حس یانجی ششخانه آمده استندیه پی حسیاب و علی ششخانه خواه نا ده دست مام خوشی مامی وی گوتیه کابده من از لی میزه بکم گوتیه مامی خواه گاوالا آمده من اف ششخانه استند من چون خوار بسید طلاقی پیرکان که از بدم دست یکی بلا نه طلاق هر سی پیرک من جمن بردایی به امی مامی جی حرس بویا گوتیا که روژا کتی کوم شرکی لمن ببه تنگاسی کی از دترسم تو برویته که وی چال و نوالا ایجا بلا اوه هوالنا لما شاید بن تو وی روژه لایق وی ششخانه در نکوی از وی چاخی ششخانه جمله تا بگرم با وی جمله تاخکی کاروان دره ده روژا دویامین بو جا آمده در کتبون حلیل پیشی مامی جی جارنان لرخ ده جارنان جی لداویه دهات مامی قلونا خواه جی تتون دگر قلون سر قلون دکشان ده کلوجانه که گران ده بو ده خواست زو بزو خواه بگینه ولات خواه هینه کتیه کمینه که آنجی بلایک ناتیه سر وان و کروان علی جی جاری پعینک دادا چلبوز دیل به هنه پیش دادچو لریا تماشا دکر کتبو که کلوجانا شیرینه قط ندکت بیره که چه هات سر کروان چه هات سر سوالا کت کجان رابو ده خیال شیرینه دبو کتبو خیال فلیتو گلو وی چه بکرا فلیت باتا پیشیوان یانا وقت کی دینا خودانه هاتنه نزیکا پوزه کوان لسر دلاوه قیره بون ایل رش کوتای ایدی دم اسیر بو جره لیات بو خدا پیشیا کاروان شرپاشی و گراند گازی خلا مخورت حدمانه که برای خواه کرو گود لورا بجهبن بلا سوالی من حتی سبی لدوی دلاوه قیره بچیرن امی راوستن وستا خواه بستینن حتی نیسر سبی امی بری کون لحیویا مامی خواه مامی عمی هات گرک آوید پیشیا کاروان بلی شونا کاروان رند بو گازی خلا من کرو گود جه کی جمن را دین نفیز فیزا کاروان جه کی بلند بلا تمامی کاروان جمن و ور خویانه بلا چند هب جوا تفنگ خواه بگرن لدورا متی کون نوبته چارچاو بن جور شونده کوانه قیره نوالا پاشویه شونا عجیتو مرخاصه لو اواولاتا عجیتا هندزانن کاری هر کسی نینن ده ورادر را کروان خواه در باس بکه به باج و خراج ری
لسر وی ری گلک لاوین باوان عجیت و میرخاص هاتنه کشتن ام جی جوانا زیدتر نینن دما بجه بو تاوی کاروان راوستیان چند حب کتنه نوبته چند حب جوانا کتنه ناوا سوال بریندار وان درمان کرن ایدن راوستیان علی لچیلبو سوار بو اگر رکدا دورا کاروان هات لپیشیا مام خواه سکنی حس پیوی لبرچا لسر هر چر لنگان درقصی ایدی دم عصر بو سیا گلیا خواه آویت بو بروژا ده دشتان ده سی کتبو سر کوک کلمه سیا هسپی علی جی پیرا دلیست گاوا مینانی چویکه که کجه هیرین خواه درکوه دست مروان نگیشه آزاد بهره قدمه چوکه وی شکستن دزانی بو علیه بر بشکوان شیرین وهره و بله که بین سر وانا رابو چو پیشیا کشی گود تخیره توی بکداری علی بدو و لیو شکری صورتا گروور کردانا زر کنیا گود از دستور جدا دخوازم دل من تاسک آف دو دخوازه از هرم ناوا علی تاسک آف دو وخوم وگرم همه مینا شیرکی ده قفص ده کو دوی قفص لیو به خواب باویجه در و بوی کالتیا خواهد پیشیه و گوت لاو ورنکه من آنیه پیشیه تا کلام قدیم بوی آوائی ام مسلمان جرد بیجن قرآن کاری تا ایل رشکوتا تونه علی گوت مامي تبيرات غوا مي تبديرا كاروان خو بديتا ام جناوا عيلا خو دركتنا از لناوا عيلا خو لبي زلامان دغريام از جناوا عيلا جور ده بارجر دبوم بهاتم پشت كونيته منديت قيزاته درگستيا من جاموجنا من خانم ترد گوت داي ترسا من شوينا كاروان نينه لمخابن من بيستيه اوي ناوا ايلي رشکوترا در باس ببن علی لاویچه کی دفکچکه وی هر دوی خواه بده بردوی شیرین خانمه دترسم فلیت قطوی پی بحثه وی هر پیشی آوانا در بچه لی علی و باوی من خه امی بمینه لبردواران بکس و بسری من وی دمی سند خوار از حتانی لدلاوی قیره بفلیت ورا نکوه مشر و جنگ کران استو و اختان و ناگرم ناوا ایلا خواه مامو که از وها کرکر و گرم ایدی سر من رنابه لناوا ایلا اتمنکا از چاوا بگرم بوی ناوی برچاوین آلماسته مامه آخین کشاند ایدی فهم کربو درد علی و لپی ششخانه گراوی صداماوی او بویه دیسا هدی بر بوی و چو دست خواهوی دزگینه گود علی لاو دواره نکوه بر لافجنا عقل کیمان گوتنی وانا لبر دریا سرکانی هرتم مزانه لاو تزانی او چند ساله ده نوا مده جبر خلای گلک زلامن ما جن خو بردانه گلک گره قلی قاسبان لبر چاوی ما جن خو دفروتن بیک کودجه لاو وره نبه بسباوی وی گلی برچی لاو از بوان ایلی رشکوته بلدم سرکاری وانا جرد بیجن فریت قوتو پنج شمی ناوی برای وی یمزن مستی قوتویه لاو مستی قوتویه لاو راست منج ترسا شتره ندگود اف چند ساله خدای سر قدر شیرنی دبی جمن را آنج عردی رایه یا نامنه لاو ازانم شیرین خانم جی جنکه به سری خویه کریه رک سری لبر داناینه الا رشکوتای وی پی بحسن لاو مرف بخت میران خراب ناکه وی لدفع حواری خه 1500 سیاری رشکوتا لحف بلاف که وره پیشیا ما دوزانی ام تمامی خواه 36 زلامن 6 مج مال دنی تفلاوی خلکینه
لو مکه هیا مالا خودی گاوا کو لما ببه دنگ و لاوی خلکی براون تیکون جال خو باوه جالو نوالان کسک لپشتا برازی من نامینه توجی به خو باور گاوا فلید به توجی به خو باور نکه لاو از دزانم گاوا لفلیت و ببه پیسی دنگیا میرا و مینانی هرچا سر کودکا دیم ببه وره پیشیامه لورا جغره دبن ناو و بیشن جبونا ناموسا خواه تو وره کاری تب وی کارهانه تونه دفج شیرنی برده ام بساقی سلامتی هرن ولات خواه اسکالم لا وره امی هرن ولات خواه بسوز به ازید سر کجا خواه که وسا گوتیه ره بگرم جتر کچکه که بخوازم دواره بگوتنا من بکه پیشیه ما گوتنا بلا خواده حفظا مرف بکه مکر جنه شر شیطان لو شیطان کتیه دلیت بتر کتیه شر وره مکه علی دیسا بگوتنن مام خواه خمگین بو دزگینا هست بخواه کشاند آپی وی دزگین بردا بپاش و گریا دیسا لحفسری ویدا وگران دا سر مام خواه حتی وی گاوه بی اختیاری مام خواه نکاری بو ایرو الحنبر وی درد کد ده ناف 35 میرن اتمانک ده بی عمریا وی دکر دخواست بسا بکه برسوا وید بسا بده وین حق درخه گوت مامو تبتی بیراته وقتا ما تفدیل خوا دید امی ایلی برقاتنا تمام کچو بکان اتمانه که درکت بونه سر بانی خانیان لما تماشا دکر تا دناوا وانا دا تعدک لمن دا تا گود عتیمو تفکچو کو باوی تا و دیا تا خوارنش دوی گلی دبن خلای دا یا دبن ددنه دوی تا لی از دزانم کو امی بری خواه بدنه بشیریه وقتا فلیت قوتو درکه و پیشیا ما لما به تنگاسیان میران از بته بلدم دو تماره میرانی هیجا جمل ملت آلیانه لی سه تماره پیس خالانه تل پیتا آلیانه از دترسم تو عتیمه کی دفکچه کی تیوه چاقی بروی تیکه ویدوی چالو خورتو نوالان لی وی چاقی کسک پشتا من نامینه وی چاق تمنی کچو بوکی عدمانه کام به منو متکنیا بون قسم هیا بناوی خواده وی چاقی من چوند خوار از هاتانی نواجم پیشیا فلت خودتو پیرا نکم شر و جنگ کران تو وقتی و ناگرم نوا علا اتمنه که نوان کچو بکن علی همه گوت علی لو گوتنه کتو ده بیجی نوسانه من چه قاسی جه تر تشتا خراب ده گوت من هر تم جه خدای خواه دعا دکر از کالم بیرم بلا رب من بکه قربانا برازی من بلا خدای وی محفظه بکه جمکر شیطان جن نظر چاوان وی بده خاطر من کالی هانه لاو من تو سری خواه بلند بکه لپیشیا خواه میزه بکه لپیشیا وی پوزی که لپیشیا وی ما پوزی که وی لاو پوزی که وی مینانی سری حسب کی دریجه لملی راست کونی رشکوتا جهواری فریت قوتو برخ شمی لاو فریتو بعتیمی لبر دست شمی مزن بویه تو زانی بی شمی دیا فریت تو جنکه تو چاوا ج خوده بخوازی وسانه خانم که جنا با آوه عشیره کردستانیه هر دو زاروک خواه مزن کریه بقدر و قیمت لملی چپه لسر گلی بنر او در شونا زوزان مال کوسری فلیه جگرد بیجن کوسر باوی شیرنیه لاو چخواست توجه خود
خودê bizanibe dewlemend tu bizanîbe dewlemende li serê kevan mêze bike li pêşiya me şûna mewziya reşkota ye tev tê de biçek û rextin tu bizanîbî gava deng bi devê tifingeke ve gelek lawê bavayê werin kuştin tu were nebe sebeba xwîna zilaman bila kesek neyê kuştinê. Elî lê mêze nekir êdî bi ji sonda xwe vegerandin çê nedibû serê xwe kire ber xwe got tu xema neke ez ê ji bona sonda xwe ji bona xatirê te li ber konê şêrînê bisekinim li ser pişta hespê tasek çaqilmasê miya vexwim û şûnde vegerim. Paniyek da hespê xwe ajot bijêr ve ber bi konê şêrînê ve ajot dîsa mînanî bayê ber bi brûskê ve kurabe ber perê ezmanan dihat. Ew çend roj bûn ji kerba nan û ava bi devê şêrînê re neketibû gava ku siwar bi ber çavên wê ket bala xwe dayê hatina siyarê hespê hingî nêzik bû bala xwe dayê hespê boz dibin gelî de li ber serê pozê kevî xuyanî dibû bedîtina karwanê giran qudumê çokê wê şikestin di dilê xwe de digot tirsa min hate serê min dixwe fikirî got ez çawa bikim te ji wê belayê xilas bikim jineke biaqil bû got ez ê vegerim bin kon li ber serê filît bisekinim bila Elî jî min bisa bibîne û şûnda vegere belkî filît jî bi min bisekine hetanî ewana ji vir çûn ez nebime sebeba kuştina mêran. Şêrînê şûnda xwe rabû şêrînê ji şûna mînanî mişkê ji dizîka ve here ber pisîkê weş bize tel bi tel hêdî çû li ber ciyê filît çok veda filît bi hatina karwan rawestandina wan hesiyan bû hevalê wî kertê xeberciyek jê re çandibû hatibû gotibûyê pê zanîbû ew jî kelocanî li benda Elî sekinîbû. Gava şêrîn hat li çêlika qawî rûnişt pê zanîbû ku êdî Elî tê şêrînê ji tirsa hat li ber serê wî rûnişt qet xwe li ba nekir li nava çavên wê nenêrî. Şêrînê jî serê xwe kiribû ber xwe beriya wê berdestiya wê li ber serê filît rûniştibû bi destê wê de ji perê teyran beskek çêkiribû li çêlika filît rûniştibû ji bona gerê mêş û mozan li ser çavên filît dikire baweşîn ê we jî bi hatina şêrînê re perek danî erdê ji şûna xwe rabû şêrînê li dewsa wê rûnişt bi perikê li ser çavê filît kire baweşîn filît jî di bin çavan re çite qewîmê diçopand li pişt wê bû terpa lingê hespê Elî li derveyî kon li ser zingê sekinî çavên Elî li rêya şêrînê û got na bîstiye ez hatime gelo bi çi awayî xwe xemilandiye wê çawa û bi awayê derkeve pêşiya min. Lê mixabin kesek dernediket pêşiya wî şêrînê jî di dawiya kon de pişta wê li wî bû di dilê xwe de digot bila binêre ku ez derneketim belkî şûnda biçe û ez wiha ji wan xilas bibim. Filît bala xwe dayê Elî li ser zengiyan li deriyê kon sekiniye zanîbû xwediyê malê dernakeve pêşiya siyarê jî siyara ji mêvan re nabêje kerem bike peya bibe siwar bi xwe peya nabin pêwîst bû ji malê yek derkete jê re bigota kerem bike peya bibe. Bi serê hespê wî bigirtana bikişandina aliyê hespan dewsa rûniştinê nîşanê mêvan bikirina di bin orxanê de ji baskê teyran çêkirî li ser sê qa doşek di ber xwe de gota şêrînê derabe mêvanê xwe bide peyakirinê şûnekê nîşan bike bila were rûne.